Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Iwe donuzo mo wabuta. Wabebe nege kai. Wabede ne na. Adegi maviri wa ine. Oisawesi. Ewa kwe mavi ajibiri yo. Wako eteme. Meno. Iwe egbebe latiyan. Iyenukokomon. Sister Mila Akim. Igemi ya fe fenu pe. Idame oweni. Eme ya fe nutara gelemi egeri onu. Oma. Deverio. Oma. Iti ebonu mo. Ko. Esistani nore London koje. Imaewe. Umawe eme. Wa mi evi gu egun. Imati ebonu Imati ebonu vijeme. Iyon Mila Akim we. Imagine we. Me my say 30 years. Gizure dede. Gumo ejeni. Ejeni ogwedia. Igbe ara we mo. Ejeni oga gwedia o. O ame je baje. Imi na gbo ama we gbe. Eri owe aje ni me. Ko. Mati ebonu eviti we. Iyon Mila Akim taban we. A musician. O ya we si won. Ona we deni no ya live Facebook or a social media. Una we Iyenukokomon. Iyomo me no go me. Iyenukokomon. Uwe musician ya we si won. No na ma. Zebe mi nu ujo ao. Ona ya we si won. Ona ti we Iyenukokomon. Wa mi bi wo di oni imazuru ebo. Amaji mesi won. O wa ke Nigeria de. Ke when Iyenukokomon. Imase we bori ogieni. Imase social media ri egieni. Ave ga mi va. Ave ga mi be social media. Me gi opa. Ni ave mu be social media. Mila Akim. Omo me no re London na. Iyo mo me. Imi odioni. Ina gebe ni mi so ya aje eba. Ina kama we bi jeme. Ina wo babo eki omaze no odo. Oru en 1 million. O ti kun ni Iyenukokomon. Oye na mwe. Iba ina le waje ki non gere ni second de. Mila Akim a musician ma ya me si won aje. Ke Nigeria ade. Kwe kun ni. Uwo bi a okakin. We might say 30 years. Oma. Mila Akim. We are not here born no one. We are not here born a family me. Iti no. We na Mila Akim. U yari ovan. Una not here born a family me. Iti no we jeme. Iti e born no one. Iti e born no one mo. Bete iro ibieka. Onwanu diene ye ga iti e born. Enika ogwiyomo. Iti e born. Udere do buwe. Aje bi abuwe. Onwanu kwari ba ebe kwe.
o dami u deni buena u etie bomi iwo di ogwene se wa go ami na be wo be na iwe me in Nigeria ikeri Iyenukokomon ewebo social media but social media ga go bo aga go bo aga mi ro pa bo eri awin ari go ni ave YouTube na eri awin ni ari ni ave mi aju eri awin ari ni ave no pa me ma da ri go no ma bo eme tamawe mota iwi mo Iyenukokomon audio ya ni utele adi ibude ije audio me gbe edene o ma no guana otemi ahun ujedo efei egene ge na no respect ne bonazo egeni ma ba efei mo okwo ka ono ka ati efei nu ya ego pe ni ka ina we no gbivi ye mi no tu ifatayo na zepondayo na ya oyi akedo mi opa ariro ni gbe ni eyere bo ni kin pe ni ke wo di omo Iyenukokomon igwo ma sin yin oba bu e ki o ma ze no do wa mi ave musician na mi na ami obi odo ami akobe ami kwere ami dadeni no Eliana me mi akaba ma be mi junior akaba da doge no ya gbe gaga aga mi bo la ki gweta won pa ma wede na mami ni yanu we me social media number 1 uwi mo dayan number 2 oni meme uwi ga inwanyo ne uwo ga me ga nyanu ele lo tokia ifia ne shai save ne number 3 una ti e bon egbeme number 4 we atama we god danyo ga me ki oni me ku we na tama ke na no tama we dege mata no oko wa ke ni ka o wan we ka na enwanyo e jamanyo wan we wa ka na wi ana do agwalo agbon saya o mesini imo kanya ni ka o am lakin iye churchin iyo butaba we benu wana ebe ji church se uwi meme me arobi onwa baje lala ya arobi obo ya arobi abo abe kame ya arobi ma ya ni meme onwa no ilele do ki won onwa no je do ki won wa imu je do me gboto onwa no wa kula wa no kwa kin kakabo imu gboto Mila Akim izagodo na masa meji aga fi emi o datu gogogo na sameyi ohun akitikpo ima fe o betoria oria me ma fe beti ibe ori ogwe Mila Akim emi anu eme bedene na be social media oga eri ono okewe kenika o ebe eri obekewe kenika o igabuwe adenu mwe posti me
okewe kenika. Imabu adokewe kenika. Adiwe mwe post. When we meeting in Nigeria. He says so I will go alone. Imimeya ya wa yeki o. Unu aya Iyenukokomon. Emi no ma ujo ma o aya Iyenukokomon. In Nigeria, Iyenukokomon ogbera years ikegbalekpe webo. Mo man weti ebo me. Ibude ibuwe. Oteme no we guan. Wetin redo dollar. Ima ya redo dollar jije. Iye betama we. Eti ebono wa bude imagine wa. Beni ta we rita utarita we yore. Mila Akim. Eti eboni bieka. Emma uwe no biene veki ano biene eti eboni bieka. Because umami ni ahin awakwe. Egba be ni bieka ni waye. Uwa asile kpoke oburi Nigeria. Osilo ge ladin bieka kin akese. Owe gume gege gwe mona sikoda oje. Unwe no. Owa be me eso. No ana dekun owe wiyo bonu. Unwe no. Ibieka mana uwe ni no wegbe. Ewe ya imo. Oga uwe ni no wegbe. Wa uwe ni ka weguyomo. Ama woman oje gbe kukunya. Igba oya ku. Awe mama makebe ya tota. Na wa ati ebo no ya me. Uma enu eti ebo me mo. Ko. Uma ni enu ti ebo me se mati enu. E mo paje be no we. Uwe omu ujogi dogboto. Mila ki na we yin. Gwe. Omu je dogboto nda. Obukani awe mi on la wa talo. E viewers we ya go alon yan. E mani de viewers. What ti ebo me yan. Wa go ti ebo me. Man what ti ebo me. A musician ma yi mesi won. Yibe un musician ya mesi won. That day ni me belong to. Me na when a musician ya mesi won. Musician gbe. Ora ya mesi won be 1 month. But he go along. Imagine nu ya gwan eh. Ugo ma no gwan uwe baby. Ya uwe baby we na gwan. Iti ebo no ma. Erun opa nam eyate nanu e. Zere ni ka o. Keke mi nu belong to. Iya bo. Ebo nu reti eme. Iya wegbe. Iya bo. Ayi ti owe eme. Wa ye ti ebo mi. Ya mwe bogba ma no fi odi oni. Oma no fi odi zi egberi ladian. Imi no de na ebe ye. Okwai. Asile bogederwe. Asile bugwakerwe. Oma no ya gwo lori ladian le kenoje. Ona fien. Agaso. Nwa zan. Aso yi. Iyo toma. Moje gwan. Edo everywhere. I am Iyenukokomon. Wa oti we sono na. Una oti we sono na. O wa no ya fi odi oni di ladin. Ya ati ave ni ka o.
Have any wine in over. Even ni amwe bogbo wani. Uda eke ododo. Women might say 30 years. On my labo do ka to again. E mani eme o ha tinu ponije ma we mo. Uwe ma bege wo mo yeni. Wo mo yukegbe. Eme no gwana might say 30 years. Uma even na gwan iti ebonu wese. Eti eboni bieka. Iwa na ho. Asi amero bibi bieleka. Na waya biene no ke do 7 sena. Owoga wa bemiku fe ko gwegu upa. Iya mwe nene mi ya wunu wo pata. Ewo ebu no ri egbeyo. Ibiere ya ma ewere ne. Ige gu egwan. Otin egibe lare do ladian dogun. Una be arobi otin. Oya me gu egwan. Nuge imuji magboto. Wo muje bo dogboto we. O muje dogboto. Nuja robi emesin. Emani eti emeni no me agbera 40 ne. Ya we demi ni we. Ina wi ma we mi rokpa. Uwe mo Iyenukokomon yege claim Iyenukokomon. Na bet ni agu egwan ni ati ebonu. Ame aro ame kenuke yobosila. Mila Akim. Itama we ikala down on Facebook. Audio. Ube WhatsApp. Ya we mweki. Imwege. Oma no babe boy. Oma no enegbe no revo na. No enegbe no eno ma. Adazo bas da zero. Modio megie. Nezogege badima. No revo na. No revo eboma. Mwe audio megie ogun mwege na jawosh. Oize gume mwege na jawosh na we oje. Jeme. Oteme. Gume to bo me di connection wani. Omo no enegbe. No enegbe. Adaze na one na ebebo. Egba ma be ri are social media. Ebo eligi. O enegbe. Ona we mama to bo we wa amwege. Ona do geleri eliki na do to bo me amwege na jawosh. Since 2019. Eke do bo me amwege na jawosh. Early 2019. Egbo mo ni avikpia. Ore social media. Social media ligi. No na mame gomo. Omo no enegbe. Adaze. Iyenukokomon na ibi ekia. Iwe me. Kama. We no dave Mila Akim. Emi nu me na. Ebonu ya vio na. Una belong. Nu dami mi wo bi jona emo. We nu ka ga eri ono. Uga obi je mo gelekin. Ami mi wo bi jona e. Du obi je wona yari aduro kawe kenika o. Okawe ke otonedo dienedo. Okawe ke ni mayun kan makenide. Okawe ka meni mawon. Betu ga gele belong. Una ga otini. Ija bo elowo momo. Ebe logi me. Ebe logo womo. Ebe roni atama o. Ko. Manu eti ebome.
ade tie boni bieka adoman we waka na nya enwanyo esi esiga on we waka na nya egbala moge ami onu mado we mi ni webo eno ni kini gboma no we kana on we waro bi na adaze rororo o waro bi really Iyenukokomon eno manu ati ebomi eni nuwe me eni ya ogomi ijabo ruda ijabo rudijo mohin mo beta iti eboni bieka ema ibieka awe mi no balowe yana de yowo bowo so kon wo ke ba pa eti eboni bieka bi jemi egbo aye be lomi egbedo be iwo ko nu ga ro bi edere ona fun ije were ewe mi ye gbese ni ma ya ta for Nigeria sha ko oga obi je mo gelekin ye gbese ni ma ya ta for Nigeria mami me ni ekogu egwona o wo katore ya o tore ya ade oga imo katore ti ewe no ade umaro mo story wana ti ebo me baby girl my love oh yeah na call me man eto we no waye kwere call Iyenukokomon sagba orewe o call me man like ti ebo me ati ebo me iyewo ekin iyewo we have mi o to iwe mu ebie oruo ti ya fi anya gbe e ba gwe itano wa be mi o to ya sekenije iwe mu ebie o se ni na Iyenukokomon fi anya gbe igo afi anya gbe ni ri agbondo uno mo ni gwe ine tano mo ko to eti ebo me won ko o ma bi ese o we beti nwanyo igwa anwanya eti won danyo mo iwe si esiga eyemeni na go me yes tini ri bayela la goma o iti ebo no ma ba social media ebo meje be ri ovan o medweni meti ebo no ma be social media me ri ebe bo gioma iri ebe bo gioma eti ebo me wa eti ebo me wa no fi odi oni ladian odi zi egbe no ma oni bieka beg no ma no ya fi ri ladian mo ebogbe ebe mo pa mo ebogbe ya na wa mo re nwe dede ya be nije na ti ebo me iwe ni amo ebogbe emanu omo ebogbe ma no fi odi oni ladian wa mia ikwonegi bie ko no fi omo ne ikwonegi mo bomi ikwoni degbe de kan pe a o ne me fo ana ti o pe ajeba ni tama wedene na ijewo we ki gbina ne mo du ma nya ni tama we adi obi okan forget him a voice obi okan I obi okan adi be nwanyo wa boa na ti ebo me o ati ebo me we na mo ebogbo ma no ri odi oni ladian ika iwe egbe pe yo we ego na adowo ka ti ebo me ti ebo no wo kan
Oboka ma we mi iwe. Ko. Igbine wo na kin deveri ono. Deri otegeli no igbine wo te na kin. Betu we mwe dade. Ona idoye na igbinu we. Oye na igbinu wokpa. Uda sit down, look. Amwe bog babori abo. Why go there? Why unwana gebe no ya sunwe? Wage be igede. Namye no gbeji. No? Agmoya ele liziegbe. Ewo ni ka lagwa gbe ibe lagwa nu gebe no ya ewe. Oboka aze kube bubwe. O nwane gi kube bubwe. O no mare do we ero. Agmoya ilawa. Iri bie ka beje. We amaka 2 years ago gbe kan ewe bona. O ero bibie ka. Eitawo ka o eitawo giki. Ero bibie ka iti ebo me mo. Iyo bi o kan. Ko ibuderire. Iti ebo me. Oge ya no ba me ni. O ma no elele kin ije church. Wa elele do ka bo. Ije church e boy guy bo. Iyenu ye itie. Imera ti na ya ti ebo no bo. No ma dane no boja. Oye. Ije church. Iye ti ro yawo bo. Iye ti ro yawo onde. Aba onde. Aonde. Wa adam me ni tana wa pike. Eti ebo me. Wa ti ebo me wa no fion di oni. Wa ya ami na wu. Many years ani read it egbe oyako. Adona be kwie o me 18 years. Ke 18 years ari odukun owe no ge. Eti ebo me. Gbini ma we inakina ma we. Wa katore Nigeria ya on ya de. Mi akatore ya iti ewe. Ubu se do eme na taye na geliga o ye do. Mama no we gwa na ma be we. Uwe baby no we na gwa me na gwa. Emi okpa bege mi afin picture we ri ye wa. Wa onu eme wa se do wa eme mo ko. Kata ma we imo se na ekori egbe mele. Musician ma ya me sin wa. In Nigeria ke wi Iyenukokomon re Ijebo Iyenukioja Iyenukokomon ikin Iyenegio am egbe mo gwana Menu gwe tobu we ne Mila king we na do mi asekeni meje me uyobonu we e ogigo zewi Iyenukokomon ikin ko eti ebo me mami mi awe ya ti mi no sono we gegui bete eti ebo me mi ni ya gwogun ana eti ebo me ya ti mi no sono we gegui bete eti ebo ni bieka ebo ni bugbe bonu je do ti eni e mo dogboto won me gedegbe etama we na ko bi je we no bi je ai ko kun we bye bye.